nang litum chini ma pirthe long la sona technology te klang a lo hala so technology pe nitum thi era fit ma de chevo era fit ta itum dead body phan a kereng thot chibiun enkela so a dead body ta aji thi chen voi ti a kereng ate enke in future ki thitang monit phana ko pareng thu dead un la sona technology ta pirthe long klang a lo nang tuma thaji mine what how is this possible koson lage koson ji me po ki thitang monit phan koson ji pareng un po puji mine but this is possible and this is true enkela so a technology phan ke cryonics technology bu lasi cryonics technology ko pilo koson lo kami claim ki thitang monit phan koson lo akireng ki bibi ke latarang than po lapen lason ke pareng tang dolo india pen dolo amen ko pilo lapen ko alo tangka nang po ke ki thitang monit phan che pareng thuji phan mate ki thitang monit phan preserve phan mate akireng ki biji phan ko alo tangka nang po ke ko na lo dam nang po ke process ko pilo latarang than po ali tum ke cheng ben a to z nang than la po ke asilang ke cheng bang ri tum cryonics technology mane ko pilo la ke chini ke nang sot asi cryonics technology mane ko pilo cryonics technology mane it's a process of preserving dead body into extreme low temperature in the hope that they will be revived again in future mane ki thitang monit phan akereng borop long pudang phedi simple language pen karbi bane borop long chibi po enke laso a body in future ako pareng thu un a technology fancy cryonics technology pulo tiano lan ke ente cryonics technology ko son la kam claim ke la chini na la cryonics technology ko son la kam claim na litum phan nang bujai phan da screen long paklang podang lang litum lang non ladak la son container long si ki thitang a fit tuma body phan dead body phan ko pilo claim ko la so container lo si nang thap ji mate nang thap la so phrang ko pilo claim la so container nang thap the phrang tum phan cryo protectant puisi chemical do haso chemical itum ebang long na apchok ikubi phan la kya pa pro te lang wa thema la so a container lo ke AC pule pudam da chok mate borof si na PG ekdom some extreme level la temperature low extreme low level temperatures nei PG pa mate nang thang lo minus 196 degrees Celsius a temperature itum phane PG mane some pikhang jangi ke some piglo prote ituma brain kidney lung lai organ thila pati di asi hala organ ituma body long organ lai mate blood circulation lai mate la cells pathi the phan so phan sila so cryoprotectant injection ne bp lango cells yong si thilo lo prote munit ke reng ne lo enke ne phang nang than pen bang bom lo ka pre video long ta munit ke man ji phan ke ko pilo nang ji ke cells ka pre cells do muscle cells do sperm cells do di ason ben si munit form mate si cells ka pre types do si cells le abe bolte munit ke manu ni asiala cells kereng nang ji ke nang sot asiala cells pathi the phan pareng phan si la so cryoprotectant injection ai pum la nang pum era phit pilo claim poke la so container lo ituma body phan nang thap ikela nang thap era phit extreme low level pini temperature people lalo bolte ituma body da thuthe lo enke ituma a body hedino na kereng ko son ma ke do so teng so cryonics pini technology matela cryogenic preservation puta buku hai cryogenic preservation ko pilo ituma body hedi akereng ke do ko mata akereng ke do hud ko son ma body functions do kam claim voi ti mate tum body blood hedi avita la pupel la pudam voi ti inke respiratory system la eji the chen en mate di inhale exhale la high respiratory system circulatory mane blood la pula pudam voi ti ason si ladak thapera phita ituma abangar lo koson ma kam claim akereng hu de la soteng si blood ta la pula pudam voi po di inke eji the da chen voi ji mane akereng ateng lo ke just atma bang abi akhar jong bu pu he itum kar bi bane di hala akhar jong bang ke abi po but angton body ta kam claim voi po inke la so fit gu pilo claim ke la so a container phan pharle phak si biji pharle phak ko bilo phu abber si doji nang tum theklong ji rakta abber aphu people dorong ti polote brain long blood circulation donang ji mati circulatory system bu he vil hai la pudam voi ti brain long yo si blood leng li de lo polote muni tum chilot po kali mala si la pa thi the ban si brain long ta
oxygen pen cheng nok lai vi padam boy ji phansi ab ber ra thu aphubi go khati ke la lo bolote aking pen ang song pen brain pen cheng nok di ang ton I vi lai che pass boy ke la lo bolote asomunit thiera phitsida akereng dokok po ke la so a container alo ko pilo thap thap chidi ma nitrogen gas dudu nitrogen gas dolo polote thuthe muni thedi si lahai chemical dhok use du se nitrogen gas dudu la nitrogen gas alo si muni phan bi bo bi ara fit extreme low level temperature minus 196 degree to minus 202 degree celsius of temperature pipo inke la son si la somunit I thitanga munita ane akereng son a body a functions kam claim boy ke langun bang of course dudu hai ke langun tum dudu hai la ke langun bang do observe phane bisi plang ma aro aso tanki jong si leak de lo prote hasumnit ke a brain में chengno ka body thilap sila palik le phan atum langun voi ti di jong si kilik poson prote atum ako repair dun thu mate kaprek pini techniques used to porasi lason si kami claim cryonics technology la ni clear lo bonang litum di inke lason cryonics technology mate lason cryopreservation ke claim tang dolo ma bolte ke do optic lo non an more than 600 people have done their cryopreservation pi thelong an muni tum methanga body pan in future enke lason claim a philote ko pilo ko bi phalo son claim lata si interesting lam do lason claim era phidadi enege akhar jong se be chalo mate akereng lo mate munit ke in future mo 50 years of pita haimine mate 100 years of pita haimine ba 150 years of pit ansida la sone technology scientist tum ki pu klangji munit ki thitang munit phana pareng det unji la sone technology da klangbek ji pusipu ke la so a hope pen mate in the hope that they will be revived again in future la so phan ba kereng durang ji mate kereng dol tra so pitsi munit phan pareng thunji mate ke hala pit mo kereng thuji phan si munit tum so technology like cryonics technology mate cryopreservation ke la vitrification buda pude la so process fan ke phat log lai bani vitrification buda ko english pana so process fan la so fan si munit tum like cryopreservation che claim okay la so lo prote mo ningkan pharo isia phir mate ningkan pharo hinia phitsta me mo munit tum science and technology la un develop lo na tum chinyo ke di la mo future ke munit phan pareng unji pu se scientist tum ta ke pu okay mo hala sona technology klang thulo mate pareng unji phan pini klang no pulote reng thuder ko sumuni phang ulai po aji thedong thabji ne ko pini claim po ko sumuni kai teng chereng thuak po interesting di asil hai science and technology alam interesting o enke la hai advance bol mate no na pidong science and technology la answer say medical science advance bom no si impossible hormone pe jiben possible bom na phang ke kidney transplant la hai ta un e di non ke la hai ta melo asi pe jo penja ta possible la just la ejit thi chalo namuni atan future namunji mate namne pusita muni pusita rason pini hormone client technology client pusipu na asi lahai aklang lo pulote mate klang lo pulote tum rengun pu uphansi muni tum aso a technology cryonics technology aphan ki uses enke non chini na itum jong si ituma body phan cryopreservation mate ituma body phan lason akereng chi bing tung in future che pareng thu phan pulote konalo damnang pokai koso hospital long damnang polapen institute amen ko pipilo pulote lang lason kaprek prek institute do vol long hala so dim long damute lason cryopreservation itum e bang phan cho claim un mate itum ki thitang body phan pareng pen biun pareng at pen biun inke lason india long ta do ma pulote india long ta do amen ko pilo so hospital amen tarang than polang Alcor life extension foundation putai sido hala data till now de more than 300 people have done cryopreservation bang pharo ke thom amunitum ansuse amunitum laso a hospital long matela so organization long Alcor life extension foundation long ame thang body fan ki thitang body fan che pareng a ki chi bitang do laso pini organization long hai hospital long hai ke laso thak cryonics institute puta do US long de lata US long sido lata US long la pena sana tha ko tomorrow bio puta do hala dakta itume bang phan akereng chibiun inke la sana tha ko ka pregnancy lang nam plote criorus pudo Russia long hala dakta do la sana tha India long ta do ma pulte yes India long ta do India long konar lo do plote
कोलकाता लोंग सिदो इंस्टीट्यूट मते हॉस्पिटल मेन को पिलो पुलोते लासो इंस्टीट्यूट मेन के क्रायोनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड पु ताके कोलकाता लोंग सिदो आसाम में ते बोखेलो दे वेस्ट बंगाल स्टेट लोंग हादाक सिदो ते नॉन अन इंडिया पेन तालासन क्रायो टेक्नोलॉजी मते ला क्रायो प्रिजर्वेशन की क्लेम बांग दुलमा पुलोते यस दोलो पिठेलो के दोलो हेपा मते थान लो मोर देन 600 बांग फारो थ्रक आनसु सेमोनी तुम मिथांगा बॉडी फान ला क्रायो प्रिजर्वेशन मते ला केरेंग छि बितांग दो बट इंडिया लोंग ता दोलो इंडिया लोंग सुब्रता मजुमदार पु अमुनित अपाय अमेन बिना पु हाला सोमुनिता अपाय फानजिंग होन जयदे अलांग अपाय फान 2018 अप्रैल अचिकलो अपाय फान लासो इंस्टीट्यूट लोंग अबेथांग अपाय फान केरेंग चिबिलो नोंता चिबितांग दो इनके मो फ्यूचर पारेंग थुंजी मते टेक्नोलॉजी लसन क्लांग न बोलते पारेंग थुजी नि पाइफान बुसिला सुमुनिता आ पाइफान चिबी एंटे टांका को आलो नांग पोके लसन मेथांग बांग कि थितांग मुनित फान मते डेड बॉडी फान केरेंग आग बी फान पुलते लांग टांका ने इंडियन करेंसी पेन जंग थान बॉडी इंडियन रुपीस पेन जंग थान पो इंडियन रुपी पेन जंग सी इंडियन रुपीस पेन जंग सी कन्वर्ट पेन थान नाम पुलते 24 lakhs to 1.9 crore an atangka nangji I repeat 24 lakhs to 1.9 crore an atangka nangji inke ladak brain an akereng chibi chorita me inke full body akereng chibi ta me inke jongsi full body pulo ta sabso tangka ong chen nang po he inke lason chi claim bang mate lason cryo preservation ki claim bang do lo india long ta apen mane jongsi claim pulo te ke cheng bang kela paperwork do agreement hai do di hala tumnang thanun pe kupi ma ko son mala pen men si ponang ji mati mane ki solo jar lo potha dak ponang por tum men si thap podi kali bolte ki thitang der lo bolte pareng thun ender podi si lason je si bujilo buse ma thalo dom nang than philo lage science and technology alam de nona futuristic alam lage future long ki client mate future thiera fit kereng thuji technology alam se than lo ke scientist tum ki pu non mat ke pareng un elang de sida ki thitang body phan ma kereng bi una ji the che envoy di blood circulation solila respiratory system circulatory system lahai avi ge dam penjong ji the chen lahai chen phun lason an claim unlo aso cryo preservation pen inke non mate pareng un elanga sita scientist tum ki pu in future in coming 100 years mate 50 years ba 150 years a fit ke munit lahai amunit phara ko pareng thu unji lason technology ta klangji possible si la non khedi science and technology la an advance lo just la eje the phanji china mun e cholo e kapre ke jata possible lab lo mati non lom ke di langon ani tum kidney transplant puno di heart transplant mane jata possible lab lo dongki afrang ke la haita un e mati si non science and technology advance bom lo la pen medical science ta advance bom lo pot pejo pen scientist tum ki polam de ni le pugali he hala tum ki pu munit ki thidang munit phanta ko pareng thunji aso cryonics technology pen la so joni si munit tum ki thidang munit abang la bod dead body phan aso cryo preservation pu pu la so cryonics technology mate la cryo preservation la son cho claim bom lo mi thang bang phat si nang tum ma thaji bin nang litara son claim ji ma sar ba nang litara son claim ji ma pu yes of course ni sema tha tang do yosi tangka sangka do pulo ta tangka nang ji ma di tangka ke pena nang kokji se agreement happy ne do mo tangka jong si in future ne da tangka do lo jar lo pulo te ne ta chema tha nang tum than de lo di ne ta la cryo preservation cho claim ji busima tha ma pu thek di bo in future ningkan phokke be fit mate pharoisia phira ko hala sone technology bang lo pulte mo munit phana pareng thu net technology bang pulo taro klang bek ji pusigi ki pude scientist tum hai chances high pick pu si bo jong si son possible de lo pulte ki thitang chereng thu det pu mati la si ne ta la son si ma thana li tum da mane jong si la son cho claim ji pulote kolkata long cryonics research institute private limited pudo hal dak dam pen kilo jar lo pulte bang than ko pima som agreement lahai ha cho claim pen ali tum ta la son cryo preservation thiera fit cho claim unji asi nang than prilo sabse interesting di science alam mati di lahai futuristic alam mate mo franke bang ji lam lahai lam asi la sona technology ta non klangelo ba wang elo pirthelo ente la so technology aphan malo selam cheng mate kumamuni lola cryo preservation cho claim cheng pulote
James Bedford pu January 12 1969 aning kan American mun hala hello first time history long cryopreservation ame thanga bang phan ason cryopreservation ke claim cheng amunit lo so technology phan paklang cheng mate invent cheng amunit men ke Robert Ittinger pu who is from US United States of America hala da amunit ke la cryopreservation ke claim cheng amunit James Bedford hala ta America munit asila so technology akimi kali de tum India long sinon se akimi la but Russia long puno America long la so technology ka phrang 1967 hap phrang pen loke du ntai tu mela hailam chi de dilasi nang tum phan nang thal no happy thelo ko PC ko pi son si technology advance bom mala hailam than phuilo bujilo busima thalo asi chetong thurang pini yong sing lai tum buji der putan ar juta me comment lang tok tame la pen pini topic bu thang nang tum yong si chining tum do putan e phan comment lang tok non la so topic yong si relevant pulote nang tum phan ni research kuri pen jat pen ni nang tum phan video nang samar people and nampak lang po ng kanto. Okay, kasi chetong tunak kardong.